Savez logoraša Republike Srpske nezadovoljan je radom tužilaštva Bosne i Hercegovine u procesuiranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima u proteklom ratu. Najavljuju tužbu protiv Federacije BiH jer se na području toga entiteta nalazilo 536 logora za Srbe. Samo u Sarajevu 126. Međunarodni sud u Hagu nikad nije prihvatio tu činjenicu i nemamo još uvijek ni jednog procesuiranog ratnog zločinca koji je počinio zločin nad Srbima. Ne vidimo razloga zašto bi pod navodnim znacima multietničkom Sarajevu smetala izgradnje crkve na području istočnog Sarajeva, ako uzmemo s druge strane činjenicu da je od Dejtonskog mirovnog sporazuma pa do dana današnjeg preko 90 vjerskih objekata islamske vjeroispovijesti napravljeno u Sarajevu.